Bathweso madume tseno ke dikgang tsa loleme la Setswana tseo di tlisediwang ke o Tshepile Mokate mo Platinum Northwest TV tla re lebelele tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Ramaphosa wa amogela moporesidente wa Angola ka ketelo ya semmuso. Mo go tse dingwe, puso ya porofense ya Northwest e tswelela go amogela ditshwaelo tse di nang le bokao go tsosolosa ikonomi ya selegae. Tla re simolole ka tsa boditšhabatšhaba. Moporesidente Cyril Ramaphosa o rulaganyeditswe go amogela moporesidente wa naga ya Angola João Lourenço kwa Union Buildings kwa Pretoria gompieno. Ketelo ya semmuso e solofetse go natlafatsa dikamano magareng ga ditšhaba tse pedi tseno tseo di nang le history e telele ya tirisano mmogo e simolotseng ka ntwa kgatlhanong le tlhaolele. Angola e ne ya nna botshabelo jwa bolwelakgololosego ba Aforika ka nako eo. Bobedi jono bo tla buisana ka ditsela tsa go rotloetsa kgwebisano le dipeeletso tse di nang le mosola magareng ga dinaga tsa bone. Re di wetsafatsa boditšhabatšhaba mme re tsena mo go tsa mono porofenseng. Lekgotla la kgakololo ya dipeeletso tsa ikonomi ya Tonakgolo ya Northwest le tla tswelela go tsereganya ka tsela e nang le bokao mo maanong a puso ya porofense ao a ikaeletseng go tokafatsa ikonomi, go lwantsha lehuma le go tlhola ditiro. Mokhuduthamaga wa tlhabololo ya ikonomi, tshomarelo ya tikologo le bojanala Bitsaleng Kopane o buile seno morago ga kopano ya bofelo ya lekgotla ya ngwaga wa 2024 e neng e tshwaretswe kwa Sun City Resort. Premier has established this Economic and Investment Advisory Committee mainly to focus on shifting the work of government and approach such that it has a different impact on our communities, because we are agreeing that we need to have those that are having the necessary experts and advice as well as government. So I think we went very well. We had a lot of reflections, which the Premier has made it very clear that such reflections will have to find expression in the plans of government, starting from municipalities, the departments, entities, as well as at the level of how he will direct his state of the provincial address and making sure that our communities benefit from the existence of this structure. It is not just going to be a boardroom structure, and indeed the pronouncements and the presentations that are coming here, coming from the level of the university, coming from all angles, are very clear that we are going to move to a different point as government. We even dealt with our plans. It is very clear that our plans are going to be structured in such a way that after having processed from this point, we'll be going to the work streams, and before the sitting of every exco and cluster, we would have reflected so that we impact on how the work is going to flow from those angles. Of course, we have even referred to some of the presentations and inputs to different structures that are existing in the province that belongs to the Premier, so that his direction out of this center of this committee find expression in those structures, because they do even observation on how we run government. They've identified a lot of things that has already been identified by the Auditor General. Of course, we are also appreciating that it is within just this house, being here as the member of executive, I strongly feel that they are going to bring relief. Their inputs and recommendations can even bring us to a culture shift in different departments, but also improvement on their work that is always reflected on the Auditor General. They have touched almost 50% of the audit action plans of different departments and municipalities, in my view. Khabagare maloko a komiti a kgotsofaletse tiro ya bona go fitlha ga jaana ba kaya fa ba tshwanetse go dira gore baagi ba tlhaloganye dithulaganyo tse di leng teng tsa puso. Maloko a lekgotla Meshak Molope le Nelson Mongale ba tshwaetse jaana. There are quite a number of matters that we've looked at, and with the aim of how best can we improve this. And one of the key things that we've identified is that there needs to be strong communication from the top to the bottom, and there needs to be education to the people, because most of our people on the ground don't quite understand how
projects are run, how they are initiated, and before you can do anything, you tend to see people already, closing roads, striking or whatever, creating all sorts of disturbance because they do not fully understand, what is going to happen. And of course, they look at it narrowly, looking at possibilities of here are jobs now, jobs are coming, but they don't look at the broader picture that look in this particular environment, we cannot all be employed. It means we have to become more creative, create new ways or new products out of whatever little we have so that we can even employ more and more people. We have districts which we always just import products, but we don't manufacture. A lot of districts produce their own maize, but they don't manufacture. And that maize comes from our grounds, and we eat cornflakes, breakfast cereals, and the likes. When you have a 1 ton of maize, it's around 3,000 rand. The same ton of maize, when you do manufacturing and produce your cornflakes and your breakfast cereals, you'll be trading that back with 58,000 rand. So it just shows you that manufacturing is the way to go. So we're looking at having a broad-based black economic empowerment manufacturing center in the area of Bojanala in Rustenburg, so that it becomes strategic support wing to the mining sector. Unlike we just buy products from outside and put them into our mines and the communities lose the opportunities. You look at Vryburg area, there was a company of FeedPro that was producing animal feed and other agro-processing products. It closed and it used to employ more than 1,800 people. We want to revitalize that because it's a project within the district in the office of the Dr. Ritsu Khumsi Mompati. It was delayed. It should have happened a long time ago. Mokhuduthamaga wa Lefapha la Thuto mo North West, Viola Mutsumi, o laetswe go duela motsadi wa ngwana madi a kana ka diranta di le 30 moraga gore morawe a itewe ke morutabana ka thobane. Taelo eno e dirilwe ke kgotlatshekelo ya North West kwa Mahikeng moraga gore mmagwe ngwana a lope madi a kana ka diranta di le dimilione di le 7 tsa kalafo ya ngwana, kutlobotlhoko le go boga. Go ka ile fa kwa kgotlatshekelo ngaka ya tsa tlhaloganyo a ka ile fa ngwana a ne a gobala fa ne a le mo seemong se se bokoa sa kgolo. Moatlhodi Ronald Dion Hendricks o ka ile fa a ne a sa patelesege go latela pego ya ditshenyegelo e neng e kwadilwe ke ngaka ya tsa tlhaloganyo gonne e ne e se mo mogakolodi yo maleba a bo a naya motswasetlhabelo diranta di le 30 le go laela mokhuduthamaga go duelela ditshenyegelo tsa kopo. Re duetsa fa tsa porofense mme re tsena mo go tsa bosetšhaba. Lekoko la Umkhonto we Sizwe MK le begile fa kgetsi kgatlhanong le Komišene e Ikemetseng ya Ditlhopho ya Aforika Borwa IEC ya go kgapela thoko dipholo tsa ditlhopho kakaretso tsa kgwedi ya Motsheganong ka ntlha ya bonweenwee e setse e siame. Lekgotla la ditlhopho le ne la letlelela lekoko leno go gogela kopo ya lone kwa morago kwa bofelong jwa kgwedi ya Diphalane. Mokwaledi-kakaretso wa lekoko la MK, Floyd Shivambu, o kaile fa ba ipaakanyeditse go supa gore go na le tsietso mo ditlhophong. Go kaile fa lekoko leno le amogetse ditlhopho di le dintsi kwa KwaZulu-Natal mme ga le a ka la bona bontsi jwa ditulo. Ga jaana ke lekoko kganetso la semmuso kwa kgotlapeomolao moraga gore makoko a mangwe a bope puso tshwaraganelo ya porofense. Dikutlafa tsa bosetšhaba mme re tswelela pele ka tsa kgwebo. Mokgatlho wa Ditšhabakopano wa G20 o tsweletse go tsenya tirisong manaane a mmalwa go rotloetsa tokafatso ya dipolokelo tsa lefatshe segolobogolo mo go tlameleng dinaga tse di tlhabologang ka matlole. Maitlhomo a yone ke go rarabolola mathata a dikoloto a bontsi jwa dinaga tse di humanegileng di lebaneng le one. Aforika Borwa jaaka ketapele e tlang ya G20
ikaelela go baya ditlhokego tsa Aforika kwa pele le go tlhoma setlhopha sa bomankge ba Aforika sa G20 go tshegetsa tsela ya matlole ya G20. Re di betsa fa tsa kgwebo ga jaana re tsena mo go tsa metshameko. Motsamaisi wa porofense ya Boxing SA le Tlhogonolo Ramogole o kaile fa ngwaga wa 2024 e le yo nang le dipoelo kwa Gauteng yo tlhagisitseng bafenyi ba le bararo ba lefatshe. O ne a tlhalosa go tlhongwa ga Kevin Lerena ka kgwedi ya Diphalane ke moporesidente wa WBC wa kwa Mexico Mauricio Suleiman jaaka tiragalo ya history. Mo go tse dingwe tsa metshameko, Lekgotla la Kgwele ya Dinao la Lefatshe lotlhe la FIFA le itsisitse semmuso gore dikgaisano tse pedi tse di latelang tsa Men's World Cup di tla tshwarelwa kae. Dinaga tsa Spain, Portugal le Morocco di ne tsa tlhophiwa go nna baamogedi mmogo ba sejana sa lefatshe ka 2030 fa Saudi Arabia e ne ya fiwa tshiamelo ya go tshwara sejana sa lefatshe sa 2034. Mo go tsa bofelo tsa metshameko ya setlhopha sa boitapoloso ya Maweza e tsweletse go atlega fa e sale e simolotse maabane ka metshameko e farologaneng kwa lefelong la metshameko la Kanana Mpheqeka. Tla re lebelele tiragalo. Parologanye ba seno ba akaretsa Katlego Nkhambule. Dumelang, ke lebogele opportunity ena ke Katlego Nkhambule ka leina, one of the event coordinators. Ba ilo reng ke bone ba organizing the very own Maweza Festive Games. It's day 2 ka jeko bagolo ba rona as gape the young ones ba fetsa go kwala dikolo around this December, and then this lefelo lone le reng re ntse minsa gore go be le a 5 days tournament e lone re tlo ba keepa mo go yone just to take them away from the streets, and then restoration sports, it's restoration to dilo tse dintsi, so that re kgone gore till to the final day lo reng ke one ya this very own event ka Sunday, where then we'll be issuing out the great prizes to whoever ba lo reng ba participate throughout the event. Re lebogele lone Platinum TV ka gore fa such platform ena ke lebogile bagolo. Once more re na le page ya rona ke Maweza Festive Games in Facebook and then in TikTok also for more recaps of information and dilo tse dintsi tse di etsagalang within our community ya rona kanana ka this very own program di temo lo re tla di thola. Ke lebogile gape. Baemedi ba basketball ba tshwaetse jana. Ke le Thapelo Disenyana mo kanana ke representa basketball, re na le di games tsa festive mo kanana ke Maweza Kanana Festive Games. So re na le di sporting code tse bikinyana ke basketball, netball, soccer, then tse dintse ke bo swimming and the drama stuff. So ke itumeletse initiative e re nkang re le di sporting coach kaofela re kopane re initiate a goal e ntšha for batjha e lo ga re thole easy le re sa na support re sena di sponsors but re itumetse re le basketball re sharp re tlo dlala re le di team tsa location fela go ya ka meya ga re advise gore ne re tse di wote ka di council ka di team ka di wote, and then re kgona participate amongst kanana. So ke rata initiative e ya lona ya gore go be le di festive games, go be le di Easter games according to Maweza Festive Games organization. In basketball we have problem because there was only one team. So we couldn't invite another teams from another townships because we didn't have much contacts. We didn't play the Dr. KK League. So now we're gonna start everything next year. So we develop re sebetsa le development fela mo facing re le mo yona, so the senior teams ya rena tsona total. So team e temo kanana like itla every day and stuff. More participation itla every day, but then rena le tse four tse lo di go participate fela weekend for the semi final. So the semi final di ne di weekend ke Saturday le Sondag. Thank you. Mo letlhakoreng la netball, modulasetilo go tswa kwa Matlosana Association of Netball wa tlhalosa. Dumela, ke Nanolda Mabasa from Netball Association ya Matlosana. Ke tlo go bua ka netball, mo party ya netball and being part of Maweza tournament.
More determines more Kanana. We have 6 plus because Teddy Sansana di Tloro confirma. And then we have Teddy Ntetwanko Majobetina, Kuma, Batloro Joinang, Monet Bolong. And the teams are Kanana di Tloro Galaka Saturday, then Sunday Kiddy finals. We are very to appreciating from our organizers for Barretlis tournament in Anamokanana because of Redula Higher December, the festive eve, Redula Rea, Bojo Betina, or Kuma, or Poch, Color Dalacote. No retabela or retabele more, Kanana, Relala Moritimis Mokanana, and it was a lot of netball sports, a grow Mokanan, as we have few teams Mokanana. Maybe by next year, June, Savarena lady teams 50 plus, 20 plus, so Lorraine the register our federation Kanana e ko godimo ka sports ka leboga. Mo boemong jwa bakatisi le batshameki, motsamaisi wa kwa Kanana Celtics le motshameki yo go tswa gongwe ya ditlhopha ba tlhalosa. Ke dumedisa kaofela Kanana kaofela ka tournament ya Maweza tournament. Ya ke tsipileng re le di-coachara tsa Kanana kaofela o hlaka mo ka Kanana Celtics ke le coachara teng ke le tsela Justice Masilo. So tournament e re thusitse haholo re le di-coachara o phuta bana strateng se tsamaile strata o phuta bana lineng ya bona o tsuba bo di-habli o kipa bana busy ho tsamaya le dintho tsa bona tsa ho kgwalatsa o tlalatla le strata. So re le di-coachara re itumetsa haholo ka hore fuwe tournament le support re fumanang o tla mo Kanana boetapeleng ba rona kaofela o tla go supporta gore bana ba tlotla ba kgona ho bapala, bana ba kgona ho ba le ditabetabelo tsa bona matsatsing a bona a di-holidays. So e kgolo haholo tabeng ya rona re le di-coachara re itumetsa haholo ka hore ne ebile hona tjena e sentse le di-holidays ra tseba coachara di teng mo ditlapeng tsa bona tse le hore ne ke tsona tse competang for a tournament. So re itumetsa haholo latela ditlapa tsa rona ka hore ebile re fuwe le di-chances tsa hore bapala bo di under 11 until under 17 re be re ba le open le senior team tsa rona tsa Kanana. As a coaches re itumetsa haholo a bile re fuwe chance ya hore re kenye bana ntle le tšhelete. Bana ba rone ba supportuwe ke batswadi ba tlileng le bana ba bo bona ho tla di-gaming tsa bona o tla ba supporta le boetapele ba rona ba bolo o tla ba re supporta tournamenteng ya rona ya Mawesa tournament Kanana. So ntho kgolo re le di-coachara ko producer di-playera tsa rona tse nyanyana ho fetela di-groupung tsa rona jwalo ka ke bile ka re na le di-under 11 until under 17. So ke nete ga computer re lebeletse hore le rona re wine di-tournament e se coach mara ntho kgolo haholo mo Kanana re itumella haholo ha bana ba bapala bolo, bana ba kgona hore ba tswelle pele mo bolong ke yona ntho kgolo haholo. Batswadi supportang bana ba bangata mo Kanana ba hloka di-taileng di-cox tsa bolo ba shota supporto ya batswadi ba bona ba bang batla ba sa ja ba bang batla ba sa etsa letho. Batswadi tswetswe Kanana re supporteng bana ga bona stadium sa rona ke se a lokiswa le sona re lebeletse supporto hlaholone mo baneng bana a ba need dintho tse ngata ba need di-cox fela because of club di reka di-kit le di-kausi. So ha re supporteng bana ba rone ha batla di-tournamenteng kapa ba dlala di-bolo because of bana ba palla le dikolo ha re develop le gona fela re developela le community le dikolo tsa rona tsa Kanana le tsona di a benefita mo di-coachara tsa Kanana kaofela tse teng kaofela mo tournamenteng ya Mawesa tournament kaofela ya di lebohela kaofela support re nang le yona kaofela for bana ba setjhaba ba tle ba tlotla ba bapala mo tournamenteng le boetapele ba rona le batho ba re supportileng kaofela. Hi everybody, it's your boy. Ke nna mo Setumeleng. So na ke mfana wa 13 stars ba ibitsa ka Cloud9. So na the way ke bona nga teng ntho under 11 ya e tlonga tournament ke ya Cloud9 under 13 for nna
ke Kanana United. Under 15 obviously ke rona Cloud9. So like di game tse ke tsone tse di re thusang ka ho re ntsha strateng ga bobedi ntho tse tswileng tseleng. So like yeah, ke bona nkare di tlo re tlisetsa bright future. Maloko a komiti ya basha ya Kanana ba tshwaetse jana. Dumelang ke Aaron Potle, ke tsamale Zanele Phansi from South African Youth Council. We are here today to support the tournament ya Maweza Festive Games. We are very honored to receive the invitation because as South African Youth Council, we believe that sports is one of the things telling already. They form as a rehab activity. So so we've been advocating for sports for a very long time, and we also met le Osdorin Tlatseng and Neribua Kayoneta Bayaore. Sports actually assist to reduce crime in our community, the drugs as well. These are the activities telling back then as we were growing, they were used to reduce also the rate of teenage pregnancy, because the more you keep children off the streets or activity to do, the better they are at developing their very own community. So we are very honored to be here as the South African Youth Council, and we are hoping that this is not the first of this kind of a tournament, but next year we are hoping for bigger things. Thank you. Metshameko eno ina le batshameki ba ba itsegeng ba kgwele ya dinao le ditlhopha tse dikgolo, mme seno ke tsereganyo ya bona mo go godiseng metshameko ya Kanana. Ga jaana ditiro tse di farologaneng tsa metshameko di santse di tla tswelela ka makgaolakgang le bafenyi mo bokhutlong jwa beke eno. Tla jaanong re diwetse ka tseo di itlhomileng kwa setlhoeng. Ramaphosa wa amogela moporesidente wa Angola ka ketelo ya semmuso. Mo go tse dingwe, puso ya porofense ya Northwest e tswelela go amogela ditshwaelo tse di nang le bokao go tsosolosa ikonomi ya selegae. Re diwetsa fa mogaetsho go fitlhela re kopana gape mo nakong e tlang. Ke o tshepile Mokate, motho weso, sala sentle.